Komoko. Tagi ko ya. Mokoti ko ya. Mokoti ko ya. Kamoko. Mokoti ko ya. Bapre ba buleka ramusu tale no na suire. Na leboni batam bata. I tell you, Papa, my knees were clapping and my teeth banging. I tell you. Klani sa bango ngingi klana ba. Dotto ko na era na kay nandronga. Kaka hali haranga. Nandraki okwe. Kaka hali haranga nandraki okwe. Ko levo na bosa ko sa buli jiko. Do bosa talanga nit ba kitu na nito esa. Kila e kondu asaranga. E kondu asaranga. Right ba gini ya bosa ba nito esa. Right ba gini ya. E kundu asaranga. E kundu asaranga. I tell you make it translated into the Nandronga dialect. Kaka hali haranga nandraki okwe. It's very very cold. You hug your wife. Right ba gini Sangay makeli na bata sa bisaw nandraki. Sa ocho nandraki kata-kata ando tinambungi. Cause kaya sondo reda na why it is cold in Fiji right now, Babu. Balata kaya ko reda Australia and New Zealand. They're very very close to Fiji. Nangaw na enraki bata kila New Zealand ji bata ki Australia. Kento sana bakila sarangay Fiji. Nam dangi kede sa biling amay sarango na southeast trade winds. Right ba gini? Nagkita nakakito bulida duro sarangomay na batu ra passage versus na dapat na passage sa chungo biti lebu banwa lebu. Passage. Passage. Koko sim kila. Pinakabakal lebu. Acha ko bat. Makeli. Yeah. Ko sa rongo da chiko kito na Rex. Yeah. Oi. Kito sa bada da chiko may Japani re. Yeah. Dona ngito sa ta kamay dona sotsot sa ta kamay bingori may in Japan. Ang kona yadan hingito ngori na Senix World Youth Tournament. Oh, the Senix World Tournament. Bapre, I tell you, may gali na school ngo pinakabakal lebu. Pinabalebu Rex. Rex. Pinakabakal lebu ni ba any tournament left Michael any game. Koko sa kila merto simberi winitaka. Kede na tournament sa winta ka na RKS men. Na? Sa winta ka na Coke, sa winta ka na Din, sa winta ka na Rugby League, Sa go. sa winta ka talang kondo na World Tournament. Sa wintang 7. It is a World Tournament, Babu. All tournament na all. Bura kede sa gito ike. Senix World Youth Tournament. Bapre, bekem to sa barong chiko na matakaleleng ko yan rabinak. Kagda sa stack chiko yo. RKS nunggu korubuli makau sandona korubuli ya orede chiko sa bapre but to take part in anything roto winning gang right but gini First team from from Fiji to win this tournament. Neroto la ko le valusin do na team ni New Zealand Iyo. do na team ni Australia. Korto sa evolution na team ni St. Augustine School from Australia in the semi-final 24-21. Ay lako taki korto no final batakena Hastings Boys High School may New Zealand. Right na. Guys, nga wala nga ni win it was a thresh. Roto na korubuli ko roto final labat ka. Roto korubuli ko rilu na. Hastings Boys. Bapre roto bo korubuli vinaka to ka makil. Oh, the korto na kornibuli may New Zealand ji. Levo na rugby players from New Zealand, they come from this school ya. Levo na All Blacks. Roto sa dingita ki may ka Hastings. Right bat gini. Guys, soto batakena RKS in the final. Rotongge sotabat ki ta Hastings. Rotongge sotabat ki RKS in the final. Rotongge losting. 35. Siya nga wala nga ni win ni RKS, it was a thresh. 35-5. Thrusting to losting to Hastings. Right gini. Kakita sa ting. Sa ting. Na team ni Hastings sa losting to RKS. With a thrusting. Pinabalebu RKS, pinabalebu na Dorbo, ni Sanganga, may Senix All Tournament, may Japani. Pinakabagalebu. Konnichiwa, Japan. Gwana na mo school mo?
Are may kalit nagono buli arkes gusto tal no koy koy simberi gomaya. Ay, Simberi gomaya. sagay guru KBS ko. Na time mo babu sa buli mo arke Sambera na village o Namena. Namena. Namena ba tayo wabu mo na to bi Sambera chukui yan. Simbera. Na time babu sa buli mo arke sanggo na time korto sa lako sa were man na rala ngay tara na korni buli na. That time then I just joined the school from there. Uy, lapan ni Mere sale duro sa. Iyo, nakala sa buli ni kino ko arke sa napuno kita se tumbuo tu Tumbuo vikau vinguawa. Sangay Sambera man tiga na buli. Orto were man day linggo. Orto musukaw na puno metara kina korni buli. Sa kliya sangay tar na korni buli. Sangay start na buli. Start sarang class 1. Yaw arke se buli kino babu se start na class 1. Class 1. Kindergarten class 1, gay form 1, form 6, form 7, gay step school. Okay, Babu, thank you very much for your time this morning. Bueno, do garo na chiko nga nandraki sa lako chiko, kere in the day irna gone buli. Kila yandra pango na batang-batato kana, just like they say, kakahali haranga. Nandraki okwe. Metu kuni talaga ver nang buli. The school starts today, Babu. Right part. Megeli nga koro buli kerkerek do kuni ba lebuna zabango ulumbale. Ni mesa chiko tuguna na Ministry of Education. Ni sa start na koro buli. Please go to school and don't. Sini start na koro buli, Babu. Koro buli mesa tigo mo. Start na buli. Start na buli. Same to bata. Na buli sa Tegabo ni Kuwa, sanga ni Tegabo ni Mataka. Thank you very much, Babu. We'll talk to you again tomorrow. Naka.